nje ukuthi abantu besilisa abaningi nabafana abaningi banamabhadi uze umuntu ethi into zama ayilungi kanti ile yamosho ayihambe imosho ilokho akuluma shiya khafule aluma shiya khafule aluma shiya khafule bantabami isiqalekiso leso ongeke futhi usiphike ngaphandle kokubuza kuJesu akuthethelele uNkulunkulu ngoba ngalenkathi lentombazana uyiluma ishiya iyakhala ngihlala ngakhala iyakhala bantabami ubhlungu ukuthi ufike kimi wathi uyangithanda namhlanje akasangifuni hey mama wethu sithandaza okanye umshiya nomntwana sumshile nomntwana lengane ekhula ingawazi umthetho wakho ikhula ingasazi isifundisho sakho ufika wadampa nje washiya nalapha wadampa nje sendampa niyashiya nje ngoba anibondle nakubondla nithembe ugovernment ukuthi uzonondlela eyibonke njalo kodwa nina nithemba ugovernment ukuthi uzonondlela isiqalekiso senyembezi ngimtshela iqiniso namhlanje ukhala abazali balengane oyizalisile ukhala lentombazana oyizalisile omalume bahlale bekhala ke vele ukhala lengane malume uyezwa ukhala lengane zonke lezi nyembezi zalabantu yizo lezi ezivimbayo ukuthi ubone ngazazathi wena into zakho zenza azilungi sisithandaza kanjani ke lokho ukuthi uhlambulule kulokho ukuthi uhlambululeke uyahlambuluka ucela intethelelo uNkulunkulu ngoba sengizwile inkosi ethina ke enkonzweni siyahlambulukisa impela uyasho impela usho sikukhulekela uNkulunkulu akuthethelele uyaqambe ke manje usuyoyifuna lezi ngane zakho ngoba kukhona nabaluma bashiya nje abangazi nokuthi baluma bashiya kuphi wathi uyaluma lapho washiya kanti kuvela ingane lengane kodwa masufile ngoba phela igazi lakho leli inyama yakho le kodwa masufile yohlangana nayo ngale isinentshebe njengawe ithi baba uthi ubani wena ithi ngumntana wakho wamshiya endaweni ethile ilapho kuthiwa kobe kuyisihogo kukhalwa nokukhala uthwala isandla ekhanda ungasena kubuya uzothethelelwa hey mama siya mina kube mina ngugovernment ngabe ngithi emhlabeni ngoba ingane vele amantombazana abafana bajola ngithi abakholwa ngithi umjolo umuntu uthola amandla ukuye kumjolo ngoJesu mayingena Jesu uzojola uyathanda kathandi ngoba usathane nje ufuna umjolo la usathane ufuna umjolo la ngabe ngithi mina kube ngugovernment ngabe ngishaya umthetho ukuthi okay ke nina enijolayo